Kawai katrok kat arshaka kabadon yu registration number ML not iway sansan kanda iway hakamit ka kanai trek kulalang kod arjar puar kumba hakapor shpostang a kelas lat artli kedukan kumju lightly ko autorikshaw hashliang umdo kat premier riboy district kani katrok kabadang wan naslong bala om bakala late ban slat ikte kedukan bat ki autorikshaw namar kaching pen herstat palat hakbaw nongnya shimnala shu bantelakam kam shimladan kanu nu kaching cha basausi nakani kaching slat katrok yakte kedukan bat autorikshaw. Kani kajengjian serang yang pakala menmiet kumba si postiang kapok karwe bejem tai. Teh kumno kajeng julor ba na kajeng kelan yang trok. Kajeng julor takne te kalabun haba pej hakane naduk ki atu ki dukan ki yuru baro ki la julor lut te long kajeng lut aneru nakaliang kitrai kali bat kitrai dukan kalong kalong ke belabun ba. Kajeng julor ki dukan te kadon hangne gawe arteli plus pakine kisam kali tunjuk ki atu ki don lang hene Kana kali ki atu macam ki atu hara ki don light teli ki atu south teli ki atu Tedan kan pemersau yang namanya juga. aban south tu kem ton